Končale so se 20. zimske olimpijske igre gluhih, ki so potekale v turškem mestu Erzurumu. Ta dogodek je bil izjemnega pomena v svetu športa. Erzurum se nahaja na nadmorski višini 1850 metrov. Mesto je gostilo že številne nacionalne in mednarodne športne organizacije, med njimi Univerzijado leta 2011 in Olimpijski festival evropske mladine leta 2017. Na 20. zimskih olimpijskih igrah gluhih je sodelovalo 598 športnikov iz 36 držav, ki so tekmovali v različnih disciplinah, kot so alpsko smučanje, tek na smučeh, snowboard, curling, šah in futsal. Hokej je bil odpovedan zaradi premalo prijav. Prve zimske olimpijske igre gluhih so bile leta 1949 v avstrijskem Seefeldu in še vedno potekajo vsake 4 leta. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, but that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling dessert. All of this convenience just doesn't work for me. Morda ste opazili logo ali plakate, ki so oglaševali 20. zimske olimpijske igre z letnico 2023. Dejansko so potekale v letošnjem letu. To je bila posledica svetovne pandemije, ki je povzročila prekinitve in premike številnih športnih dogodkov po svetu, vključno z načrtovanjem in izvedbo olimpijskih iger gluhih. Alpski smučarji so tekmovali na smučišču Končali, ki se nahaja na nadmorski višini od 2327 do 2900 metrov in je od mesta oddaljeno 17 kilometrov. Športniki so se pomerili v superveleslalomu, kombinaciji, veleslalomu, slalomu in paralelnem slalomu. Največ medalj so osvojili Avstrijci, ki so se okitili s 7 odličji. Snowboarderji so tekmovali na smučišču Palak-Doken, ki se nahaja 4 km od središča mesta. Kitajski snowboarderji so skupno osvojili 9 medalj v 3 disciplinah. Tekmovanje v curlingu je potekalo v pokriti dvorani za curling v Erzurumu. Med ženskami so slavile Ukrajinke, medtem ko so pri moških zmagali Kitajci. V mešanih dvojicah sta zmagala Ukrajinca.
Tekači na smučeh so tekmovali na smučišču Kandili, ki se nahaja 36 km od središča mesta na nadmorski višini 1713 do 1767 metrov. Tekmovanja v smučarskem teku so potekala v 4 disciplinah. Največ medalj, kar 13, so osvojili Ukrajinci. Yo, what you got in that bag? Candy, cigarettes, and a Playboy mag? Many used to have to work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline cause it's all tied up. Just bike over then. Šahisti so tekmovali v športni dvorani Jakutima, ki se nahaja nedaleč od Erzuruma. Med moškimi so največ medalj osvojili Poljaki in Hrvati, med ženskami pa Ukrajinke in Madžarke. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, but that don't make it better. I wanna take my hands. Futsal je potekal v Erzurumu v 3 različnih športnih dvoranah. Naslov olimpijskih prvakov so osvojili Iranci, pri ženskah pa Španke. Just don't bother. I know this all just makes me sound ancient, but sons and daughters, that shit was amazing. Can we take it back to 95? Before we had this drama in... Od začetka do konca 20 zimskih olimpijskih iger gluhih je bila najuspešnejša Ukrajina, ki je osvojila 10 zlatih medalj, vsega skupaj pa 19 medalj. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, but that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling dessert. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire, let me get hurt. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives. Just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Just don't bother. I know this all just makes me sound ancient, but sons and daughters, that shit was amazing. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives. Just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Yo, what you got in that bag? Candy, cigarettes, and a Playboy mag? Many used to have to work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline cause it's all tied up. Just bike over then. Oh, oh, oh.
Po 5 letih so pričakovanja glede zimskih olimpijskih iger gluhih ponovno zelo velika. Igre so prinesle vrsto nepozabnih trenutkov, navdušenja in čustev, od dramatičnih tekem do navdihujočih zmagovalnih trenutkov.